Umhlonishwa wasesiphofaneni nomalungelo simelane ahamba nebuholi belibandla leGod's Grace lelapha esiphofaneni batheleke eKhakhabo Silinzile eLuve kuyobalilela kulesehlakalo lesibehlele bangumndeni bashiye emamvu endvudvuto kanye nelivi laNkulunkulu. Lokhumane ngeke sibe bathi sibe nesithombe lesinganani lesi sivika lesi sibonile kodwa nje njengoba ibanga kube likhulu ukuthi mawusiva imibiko lenje sihlale noma sikhululeke siyemakhaya njengoba ngibala nje kube lethinta bantu abaningi emhlabeni leyo kodwa siyongena ibanga sinomgomo noma sinolibito kaNkulunkulu lokuthi uNkulunkulu kakhuluma egameni lakhe wathi lo mangala lahlisheke khona kufana nokuthi imingane lo mbiko-ke bafuna lo sithi masuyithola sonke simbale kasimo sokufanele sakhanda kumgoka ukuthi asiyomana kwabalulanga asathi besingathi ukuthi yikuphi kodwa siyathi sawuhamba size siphile ngenxa yelibito kaNkulunkulu ngenxa yokumesaba nje ngokwelele ngumfunduma angisho ukuthi ingathandi kubeka inuma yangakhe mane ngamakhaya afuni ngami yena imbabonge betawuba khona kodwa singane bethwele kulomfwele lesimizako mangabe kumfinisa ngoba silomuntu efende yiyo into lesithinde kakhulu asesithi asikwakhe sibambe lesilale indla ngoNkulunkulu ayikwakhi kuvule nje ikhululeke makungena sasiphe besondlusa kufumbethe so feletha ngento soletha ngamagama lathi siyatela thina bantu silale kodwa ngiyima kakhulu siyatela thina konduwa senda nangoba yini nje ngoba ukuplana bemalanga but uNkulunkulu wathi nalanga lesinalathi uNkulunkulu wathi nasimo besinakasibona uNkulunkulu wathi ukuthi lazida masesifofaneni lawo ndeka one day after bekade kufuname ngakho-ke lonke ngasifuna ukuthi sishaqekile silibandla yathi baningi abantu abashaqekile bedlule emaswazi sishaqekile kakhulu xa sesithi ubuhlungu bethu asikho esilokushelisha nayo sivoma abantu ukuthi silibandla sisuka esontweni siphuma esontweni sishaqekile asenidlule kule khaya simane sibone lo muso bese sikhuluma emabhanga lathi besingekho thina kaNkulunkulu bekhona asathi nabamba nothi kwelekeni lapha kusimaro ngabe kwebeyakhona kodwa lo uNkulunkulu esimlethe wathi konke wathi iqiniso wathi ngisho nami siyabe bonke waqoqa kunento lokuphilelana but ngiyathemba futhi ngiyacela anginaki imali but ngiyacela ukuthi themba leno ngibeke kuNkulunkulu kude uNkulunkulu ongamfihlela kude clever lo ngeqambo lengalo kude nje umuntu ukufikela kumphelo nje ukuthi nje yathi umuntu ambeke ngimthumela phestone akasabuyile phestone hayi nosakabisa usuke inhloko ngamthatha ngamisa esibhedlela sokuthiwa nje lokho ngithuma phestone people jaba safuye esitolo kwanana angasabuye esitolo thina ngamagama nje okwesamba ukuphuma ukuthi uNkulunkulu akasebolekile uNkulunkulu usethe ngendlela yakhe yena uyabe sithi azingishe igama lakhe khona lapho ngiyasi ukuthi sizathi futhi ukufundisa njani igama lawo nje ngoba siyabona ukuthi nje siyabona ngento ethenya ungathi ngaphana sikwendaba kanti kukhona naNkulunkulu utashileyo baniseloko nje ngokumala ukuthi asale uNkulunkulu uNkulunkulu bakasebolekile kwananathi sesesethule afuna sebenzise lamathemba ekuphila selamhlabeni ukuthi uNkulunkulu nathi sesebolekile lamalanga nathi nakufika usukuleli nje kukhonze ukuthi sikafuna uNkulunkulu ngeke nje into yohamu phambi komntokile waphumayo ukuqinisekisa ukuthi makawazanga ufuna umbutho wamswati ngenayo wathi abantu abasikhethele nje uNkulunkulu wabo bathi siyacela ngoba libe kakhulu kathini sinye akusuka ngakulo lamuthi nami ufile makotshwala ekhaya angikwathi njengaye bathi uduthukile ngeke ngizoduthula amasozo umdudulo wemaphosa sidakuvanga mabe nani bantshele lo ngidagcina lapho ngomuntu
Noma lidulu belina, kepha labazalwane bakhonile ukufinyelela kulomndeni wakaKhumalo. Mhlonishwa wesiphofaneni Makela Zwide ubese upha emavi endvudvuto kuyo indvodza yasilinzile.